Kaj zdaj Bane, ajga kučo stara? Bene, živ. Bine in Bane na klopci modrosti. Velike zgodbe malih ljudi. Bine, živjo. Živijo. Koj grem na bistvo, da mi ne utekne. Mene skrbi za tvog ta malo. Ma ne rabaš, no. A nisi ti rekel, da mu ne daješ avta, a me se zdi, da sem ga prej videl na Miklošičevoj vozika se gor dol. Ja seveda mu ne dajem. Jaz sem njemu lepo povedal. Dan ti ga samo za ne izpite, pa še to, če boš prinesel vsaj 8 nazaj. A jaz mislim, moj Bine, da je on teb njega mazno. Ne, mogoče, to pa ni možen. Jaz si za trofejo skrivam ključe. Tja nobene gleda, k se vsi bojijo mojega Jelena mogočnega, k sem ga jaz ujel. To sa se ravsavajega, to je bila epska bitka, mislim. Mislim jaz, da je on teb njih našel. Če sem ga videl, no, saj zdaj brkove pušta, a ne? No, to pa nav državno. Se ni porašen, se mu spalač naraste. A ja, ne, se opravičujem, poj pa žena bila. O, ti svina nemarna, ega. Ta bila po podpas, je pjeti, zdaj smo pa vrnili. Ojevo. Velike zgodbe malih ljudi. Bine in Bane na klopci modrosti. Spet jutri zjutraj na Radiu Ekspres.